Emakhosini kunomunye obuzile ukuthi kungani inhlambululo ingapheli. Very important, ngoba nigcine seniluza ihope eintweni zikamoya ngoba nihlezi nihlambulula. Okay, isizathu salokho, yebo ngiyavumelana nawe, inhlambululo ayipheli emntwini. Ngizothatha for example kimi, ngihlezi ngilwa izimpi zikamoya, ngihlezi ngihlambulula. Iyenziwa yini lonto leyo? Iyenziwa ukuthi umuntu kwamele uhlezi uhlambululekile. Sesikhuluma ngabantu inyawo labo lingapha nangapha. Kunabantu abane bad habit ukuthi uma kubheda ngiyakubaba uzibani, uma kubheda ngiyakumama uzibani, uma kubheda ngesontweni, uma kubheda ngiyakhuleka. That is wrong. That is wrong. Ingakho uzohlezi bathi hlambulula. Ma umuntu kamoya, you must have always treatment yokuthi ngihlezi ngifutha ngigabha ngigeza. Ku very important ngoba lo mhlaba ungcolile. Akuthiwa ukuthi makuthe hlambulule amadlozi akho manje uzije utahlambululeke wonke. Ngihlezi ngisho ngithi naku physical world makuthiwa kushoniwe ekhaya kuhlambulule, abanye abekho ngenxa yemali eGoli abakhona ukuze emakhaya noma abakhona ukufinyelela ngenxa yomsebenzi. Kuyenzeka ukuthi angaqhamuki lo muntu, kusiyeke abanye abangagezanga. Same applies nasedlozini, ungababiza sibancenge bonke. Kukhona laba abanezona eziningi kakhulu noma abane special gift for you ukuthi bahlambulule babodwa. So kuyenzeka ukuthi yebo ubuhlambulule ubuthakathi, kwamele uhlambulule ingelosi yakho, kwamele uhlambulule isiphiwo sakho, kwamele uhlambulule umntana. So inhlambululo namagama awafani kodwa zonke inhlambululo. So inhlambululo ayipheli. Ingakho sincenga ukuthi ngenani wholeheartedly, phumane entweni zomhlaba mawuthi ungena entweni zikamoya. Ungaziyenzeli ifavor ukuthi ngoba wena uyacindezeleka kwamanje then bese uyeke uthi sophila impilo. No, we own 2%. All 98% eka spiritual world. So le 2% yakho iyahamba imoshe intweni zikamoya. Ngoba inhlambululo is very important. Ulwisana noma kunini, uhlangabezana nezinto eziningi noma kunini. Njoba ngokuexplainela ukuthi mina ngingumhlambululi, ngingavuka ngeright, ngilise isilwane ebusuku, ngene isichitho. So inhlambululo always kwamele uhlezi indlu yakho uyicoca. Angithi na clean every day endlini. So inhlambululo angihlukanisi mina nawe, angizihlukanisi nawe, angiboni umehluko nomuzi nawe. Imoto zenu nizihlambulula njalo nina majida, nathi thina siklina njalo. Awuthi ngiklinile namhlanje ngiyoze ngikline next year. Siklina every day njalo, siklina nomzimba unjalo. Uhlezi ukwamele ube usemandleni. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.